Так, сонымен бүгін таңертең мінекей кешегі олимпиадалық комплекстен жолға шығайын деп тұрмын. Бүгін жаңбыр, міне жаймен жұқалап жауып тұр. Әдемі жаңбыр. Енді күнде бір сынақ қой. Алдында жел болса, бүгін жаңбыр. Міне осылай табиғат. Біз табиғатпен күресеміз дейміз бе, я табиғатқа бағынамыз дейміз бе. Ал жолымыз болсын. Мен шықтым. Жойқын жаңбыр. Тротуарға қарсы қояды. Жойқын жаңбыр. Ассаламалейкум. Мынау артында Нафталан дейді. Нафталан. Мынандай рекламасын көрдім бе, бұрылдым. Емдік су қасиеті бар деп еді. Бүгін жарты сағаттай жол жүрдім. Өте қиын болып тұр. Мынау ауылдың жолдары, үлкен жолда қиын болады шығар. Бірақ енді су болсам да жүрем ғой. Карабуджак деген жерге жетуім керек. 10 шақты километр жер. Сосын сол жерден кішкене шай ішіп алып ары қарай кетем. Ал мен мінекей мына Әзербайжанда осындай тоқтайтын орындар көп екен. Туалетімен, дәрет алатын жермен, намазханасымен. Мынау әдемі. Ол жасалған жолдың шетінен. Енді мына жағында мінекей стоянкасы тұр. Көрініп тұр бәрі. Жаңбыр сәл басылғандай болды. Бірақ малмандай су болдым. Мен қай жерден кеткен мойнынан кеткен. Бірақ шай жерінде болса, шай демалып алсам, ары қарай жалғасқан. Жақсы күнде болады. Manağıda koyatkan yerlerine git. Gidebileceğin her yere baktım. Boş kalıptı kalbimin tahtı. Ne kadar var kim bilir. Осы Azerbaycan'daki en birinci görüp тұрған ülkeleri. Nır bu ürək səni çox gözündə böyüdü. Hüzünlə öyünüb aça bilmirəm axı sözündə düymüm. Dərdin nədir anla, susqunluğa qərq olmaq nədir? Məni məhv edən az şey varmış kimi sən onlardan biri də. Yox buna qılınardı, attığın güllə qəlbimi yardı. İndi tək başıma qaldım, bu eşqə lazım təcili yardım. Neçə il ay var, neçə həftə itirmişəm hansı tərəfdə ürək. Önündə hamısı vərəqlər, sevgi kitabının yarısıdır səndə. Söz gedə bilməz daha əfdən, inanmıram sənə sildim ürəkdən. Hər şey şeirlərimdədir, yazmışım hamısını dəftər dəftər. Neçə il ay var, neçə həftə itirmişəm hansı tərəfdə ürək. Önündə hamısı vərəqlər, sevgi kitabının yarısıdır səndə. Söz gedə bilməz daha əfdən, inanmıram